Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Hateten, o assinatura memorando de entendimento com a Câmara Comércio e Indústria Indonésia, pela desenvolve o setor economia entre Rairua. Presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, Quintané, assina memorando de entendimento com o presidente da Câmara Comércio e Indústria Indonésia, obviamente lutando cooperação entre CCI Timor-Leste e CCI Indonésia. A fim assina Jorge Serrano Teten, o memorando de entendimento, parte rua pelo serviço remoto, que ele desenvolve o setor economia e Timor-Leste na Indonésia. No a oportunidade, presidente CCI Limos agradece a cooperação durante, ligado ao programa Demoplot, que implementa na Timor-Leste, não há tudo nem resultado positivo para a comunidade. Sebagai langkah konkret menuju kerjasama yang lebih erat, kami sangat antusias mengenai penandatanganan Memorandum of Understanding ini. Dengan adanya MOU ini, kami percaya bahwa kita dapat melangkah bersama sebagai negara tetangga dan sahabat, serta bekerja sama secara efektif untuk meningkatkan ekonomi kita masing-masing. Kami berharap melalui sinergi dan terjalin antara CCI ITEL dan Kadin, kita dapat mencapai tujuan bersama dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal yang baik untuk kolaborasi yang lebih erat di bidang perdagangan dan industri. Presidente da Câmara Comércio e Indústria Indonésia expressa o sentimento que solo relaciona com a assina memorando refere, também reta apoio ao governo Timor-Leste na Indonésia, obviamente lutar relação entre Rairua. Ini menjadi suatu penting sekali dan saya sangat senang sekali karena not only the private sectors, bukan hanya pihak swastanya, tetapi pemerintah dari Timor-Leste pun sangat mendorong. Yang sama juga yang kami dapatkan dari Indonesia. Sebelum berangkat saya bilang, saya lapor kepada Menteri Luar Negeri, saya lapor kepada beberapa menteri mengatakan bahwa saya mau datang ke Timor Leste membawa suatu misi. Misinya itu apa? Misi daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Prabowo baru saja menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satu yang paling penting yang beliau harus selalu katakan dinamakan Good Neighbor Policy. Cerimônia assina memorando marca nossa presença o vice-primeiro-ministro Francisco Alborilai, reta nossa participação o presidente CCI município Sira, no membro Sira o CCI Indonésia. Luciano Moral, Jacinto Fuca, GMN.